Tubaha ikaze mwese abateze amatwi Byiringiro TV turasuhuje. Biriya mwanya twagezeho ibiganiro byacu. Twifuje icyumweru cyiza rero. Uyu munsi tariki 28 z'ukwezi kwa 9/2025 twagira ngo tuganire n'abantu muri rusange. Aha ngaha rero dufite amakuru y'impuruza, avuga ko Uvira igeramiwe bitewe na hariya hantu bamaze iminsi bafashe uko mubibona. Hari video turi buze kubereka muze kuyireba, ni video iri ahantu mu gishanga. Abantu bamwe barimo baravuga bati ni kuri Ruzizi, abandi bakavuga ko ari muri ririya shyamba rya Nyungwe, abandi bakavuga ko ari muri ririya shyamba ry'u Burundi mu kibira. Barimo baravugaho byinshi, ariko uwatanze amakuru yavuze ko ahamagarira abantu bose kureba iyi video, abantu bahazi ngo bari buhamenye bitewe n'ahantu yafatiwe. Akaba yarafashwe n'umuntu w'umupatriote w'umukongomani avuga ati bene wacu ntashobora kugira ikibazo mpari kandi ndeba. Akaba yatabaje avuga ko abantu muri Uvira, Fizi, Mwenga ari ukwitegura ko ingabo z'u Rwanda zaje ku bwinshi. Kenya na M23 na ziriya ngabo zayo ngo iherutse gukura Rumangabo n'abandi yagiye ikura za Mushaki, ubu nibwo barimo barangiza. Bakavuga ko rero Uvira ngo ari itahiwe kugira ngo bakomeze bageze akaremi Katanga babashe guporokarama igihugu cyabo. Niyo mpamvu rero tubwira abazalendo, abantu wese mwumva igiswahili cyangwa se abarundi bene wacu. Abarundi bene wacu ntako mutagize kugira gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko twebwe nk'uko tubibona turabona ko Perezida Tshisekedi ashobora kuba umugambanyi. Ntabwo mwise umugambanyi, ariko ashobora kuba umugambanyi. Turamukemanga uti kubera iki? Ni gute Donald Trump ashobora kuvuga ati intambara yararangiye mu gihe abantu bakomeje gupfa, abantu bakajya gusinya amasezerano bugacya mu gitondo bataka? Nk'ubu ngubu turi kuvuga ko tariki ya mbere ya minsi 90 yatanzwe ari izaba yarangiye, ariko nta reaction n'imwe ishobora gukorwa. Ese hari umuntu ushobora gushaka kurwana na Amerika aho yashatse kwitambika? Tuvuge ko igihugu cy'u Rwanda gifite ingufu kurusha Amerika, cyangwa se Amerika ikiri inyuma niyo iri mu itegeko ibyo kigomba gukora kugira ngo Tshisekedi agire ibindi yemera. Ariko mu kanya yatangaje ko igihugu cye kitagurishwa, ngo ahubwo ari ganyaganya, ku buryo twabonye ko n'Abashinwa bongeye bakaba bafitanye amasezerano y'imihahirane, mu gihe abandi bavugaga ko Abashinwa bashobora kuba barakuwemo bakajya ku ruhande, ariko kubera kontara bafite muri kiriya gihugu bakaba bavuga ko bagomba gukomeza gukora. Aha rero hari Umushinwa hakaba Umunyamerika, sinzi uburyo bazakorana. Abantu muzi ibintu bya diporomasi muzajya mutubwira, kubera ko twafatira nko mu bindi bihugu. Tanzania barakorana byose, ariko bo umukoroni wabo bashobora kuba atari umwe kubera ko bakoreshejwe n'Abongereza. Kuko kurenzwa n'Abongereza rero usanga Abashinwa bafite isoko rinini hariya, ariko Amerika burya ku isi ikicungiraho nk'umunyafu wabo ni ikintu bita idolari, na diporomasi yabo wenda iri ku rwego rwo hejuru. Aha rero akaba ariho abantu bahera bavuga bati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri ibintu igenda ihura nabyo, yo ihora muri defensive itegeko offensive. Nk'ubu urabona ko iriya village ya Nzibira bamaze kuyitwara. FARDC yamaze gutangaza ko yakoze bombardement, ariko iyo bombardement nta kintu yafashe. Baje batera amabombe mu ishyamba hamwe bakoraga bakiva za Bunagana. Barimo baravuga ko M23 igeze ku mupaka wa Warungu na Shabunda, basigaye kwambuka wa mugezi bita Rwindi, bagahita binjira Shabunda. Kandi mwatangiye kubona ko ibinyamakuru by'u Rwanda byavuze ko Shabunda yamaze gufatwa, kubera bishatse kuvuga ko bamaze kugeramo. Hari abantu barimo bavuga bati Shabunda ntibahambuka, hari umugezi munini cyane. Warize ikintu bita igikomando, umugezi nubwo waba ungana ute urawambuka. Urebe nk'ahantu harimo banyura, ni ahantu bari gushyiramo inkoni bicumbye ikarigita ikageramo hasi, ariko bari kunyura hejuru
y'intuze bari kunyura hejuru y'urukangaga, barimo baranyura hejuru ya rukangaga kubera ko urukangaga rwahariya ruba rwaragiye ruryamirana, habaho urwakuze rukera rukaryama rundi rukamereraho, unyura hejuru y'urukangaga, hano nubwo haba hari igitafite nka metero 10 unyura hejuru ukambuka. Gusa iyo hamaze kunyura abantu benshi rwa rukangaga rumaze kunoga nibwo abantu bagenda basigara muri bya byondo nkaho bititingitingi nk'uko mwabyumvise. Iriya nzira rero mwayibonye cyangwa se mugiye kuyireba uburyo imeze muyiverifiye murebe neza. Iyi video ngiye kubashyiriraho, ubundi tujye ku kiganiro kindi nacyo murebe uko bimeze, abo bita ngo ni Black Water, ubwo bari bamaze kugeraho bita Gisangani. Iyi ni hari kabisa. Kabisa hari ndio hiyo. Turambuka kandi twamanuka ariko kanye kandi rashanga wicaye ko ndi kuma ndamanuka winosha vamo zamuka vamo nugera umugezi munini uni kontakte uva cyana kusoma majoto zo gende sendo mazo kwinjira mo ndani mugera hano kumwisha umuriro yine hari kwe Pita kulia. Askara bumira gutoka. We genda. Hai nka data. Franga ziko minebwe. Mahoro. Wesa. Iyo uhagaze hamwe ukomeza kwamanuka. Minebwe uko mahoro. Aha rero amakuru aratubwira ko Felix Tshisekedi ejo bundi ubwo yari New York yabonanye n'umuyobozi w'icyo bita Black Water, twavuze ko ari igisirikare cyigenga cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gihabwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kikaba gishinzwe gutanga umusada aho ibintu byakomeye. Muze ko igisirikare cyagiye gukuraho uwo bita Gaddafi, Saddam Hussein, nikira bita Black Water. Ubwo rero mu masezerano bagiranye na Eric Prince ari tuzabona mu minsi iri imbere cyangwa tuzabona nejo cyangwa kuwa mbere, bagiranye amasezerano y'ibijyanye n'intambara cyangwa n'ubutabarane muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu gihe amasezerano ya mbere twari tuzi ko ari ayo kuza kurinda leminere za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None aha ngaha rero twari tuvuga duti igihugu cy'u Rwanda se kubera kwanga kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiye gukoresha Amerika izi bari yihabakura, cyangwa se Amerika izi bari yifata aho M23 yari ifite, none M23 isubira inyuma bakorane mu bundi buryo Kongo idashobora kurabukwa. Aha harimo akabago cyangwa harimo akabanga, ariko hagati y'aho ngaho nkaba nababwiye ko u Rwanda rwongeye guhabwa miliyoni, hongeye guproposozwa ko u Rwanda rushobora guhabwa miliyoni 51 z'amadolari y'amanyamerika
kugira ngo rukomeze ibikorwa byarwo byo kugura no kugurisha amabuye y'agaciro mu bihugu by'uburengerazuba. Aha rero naho urahareba ugasanga harimo naho kugira ngo bajisha abirabura. Ese aha intambara ya Repubulika ya Demokarasi yo kugenda bafata imihano gutya ntibizageraho Amerika ikajya ku muntu ufite ingufu? Kuko mwabonye ko kubera ko Putin yamaze gutsinda uwo bita Vladimir Zelensky, Trump yamuburije gutanga uriya ruhande Putin yafashe, none Amerika igasigarana n'urundi ruhande. Aho ni bizaba kuri Gisekedi nawe bakamubwira bati kubera ko M23 umaze gufata ahantu hanini, gabanya igihugu mo kabiri ubahereza uruhande rumwe nawe usigara uruhande rumwe. Ibi byose rero ni ibintu bishoboka. Akaba ariyo mpamvu mbwira bene wacu hakurya murarye muri menge, kubera ko mwebwe n'igihugu cy'u Rwanda ubu nibwo mugiye kurwana, kubera ko M23 mwamaze kubona ko ishobora kumvikana na leta yayo igahita yimiminira muri Red Tabara na Twirwaneho. Red Tabara rero igomba guhabwa ingufu ikambuka nayo ikajya bikajya kudestabiliza kugira ngo perezida w'u Burundi ajye mu masezerano na Red Tabara. Nicyo kintu gishaka kuba hari, nkuko nayo basezeranije muri icyo bita Black Water ubwo yarigeze Isangane. Ejo nibwo tuzakurikira tukamenya niba ijije kurwana cyangwa se ijije gusimbura M23. Turi kumwe rero, yari umuhungu wanyu Ibirindiro. Kora subscribe, ukore like, ukore share kugira ngo ibiganiro byacu bijye bigera hirya no hino. Ciao ciao, nakagaruka. Kira ngolo watamu gote dona kongoti bien munition vraiment. Itakoma kweli. Vraiment mystique AFSO ba Amerike ba koti awa Amerike ba komi matata magamoza ya kobeba bamona ba dibana ngo vraiment na biso Congolais tamo wazate bango moko na bango moko vraiment magamoza ya kobeba bango barisi wana yo barisi wana Amerika barisi wala bango wala wala ke kaba uma